Ka tengah upawan kalian, ka pendep ya ka jingkular, ka pendep ya ka niam hatiru mala. Ka tengah jong upawan kalian, usembut mentirang ba ka Andhra Pradesh, ka ana koni dela, kalale ya ka het tonsor, ha ka tempel jong ka tiru mala, ha ka siublay. Ban pendep ya ka jingkular, ka bakalakular, ha ka porba ukhun jong ka, ula syatang ha ka jingklu ding, ha ka weka school, ha Singapore dangsian. Ukhun jong ka kalian, umak sankar, dangsian ula lajim na ka jingklu ding ha Singapore, kat ba udang lej syaka sumarkam. Ula syatang ha kikti bat kikcat, bat ula ring mensim ya ka tedem, ha ketika jingja aksiden kabalaja ha ka pratrik April. Ka ana koni dila, kala terwa yala usnyu kum ka dak jong ka jing sngongu ya ka belay. Da ka babodranti ya ka dustur, ka ana kala terwa yala kisnyu hapat mawati kalyana kata, bat kala ya simenta haki jingele niam, laong ka kubur na kaseng jana sena. Haka jingja ka basngosi, ka ana koni dila, kala berngem bakan IT ya kisnyu jong ka syaublay. Lada ukhun ba dangrit jong ka un laj im na ketika jingja aksiden ding, laban rap susu. Katkum ki kendon jong ka tiru mala tiru pati dawes tanam, ka ana koni dela ka badai ka Kristen Ortodok na Rusia, kala soy ki pompen bena hagaya trisadan haka jingnya donlang ki nongtre jong ka tempel, ki bapen bena ya ka jingnya jong ka haublay wan kates suara, haswa bakan lejingo bat ya simenta haki jingla niam ong katamay kubor.